whangan mana whaftai mo te mele nei tai au malo le sui fōmanuia. Ia, malo se fōmanuia le sunga te waima le tausala, malo le usu. Malo whaftai mo le nei fōi tai au mo le tautua mai le na vahanga le tātu ngaruenga whōringa mai te lestu pele malo, tuftu whai au ngai le motele sana whai. Ia, o le tupe atoa le moa o ngā umar tātu sunu, a o ngā le malo, a o ngā e kālesia, sufitu te si malpitu miliona. So soani le na matel te usanga ya fiu se lau fa le fa awa po i le fa nga malo bo nei le fa me na ya o ngai va nga tupe fu i lau fa ingo tamai lo a o ngai ya le nga to le wa fa tino le so soani tongi o ya on ya e fa tupe fu i tulanga i ni si o va ngo na onga ya me se va ngo fu i mobili ya wa pe o le wa fa tino le malo ya le programa nei sa amata mai e New Zealand ma Australia. Desa so soani piti ia bo umala ia so soani malona lu. Ia le ufa wa we malo samo. Ia le fo ia wa mata winai. So sanga lente nei no tu apale atu le fainga malo al fatu tu ile tu samo utasi su fitu miliona pipsela wa fena fa. Ia ale fo tu mel tu sanga nei le tu ma wa le nga tu pele fa alu mo so soani nei o tu sanga i tu atu. Lua ono tasi sa whaanua i suru walu miliona. Ono winga la su fitu, te si mal fitu, o eisi whaiti tinga na lo le tausila wafe. Ia o se tupe tele ape afu atu e suru fitu miliona lea mal fitu la wafe. E lopo ia wa le tele au so soani nei tausanga uma moa aonga. E pito tele lava le se le ni e maua le aonga le kalesi katoliko. Wa tele aonga tulunga lua. Ia o kolisi fo ia ale kalesia fu la ia wa fu la fa ingo tu pe mo wa ele a onga ile a fa ingo tamila onga ia a o se so son tau o le la wa amata wa le sa fa pe mo wa so son nei sa masania fainga malo sa ia sa mo wa ile amata o sanga al tu sanga la te nei o perila le na mo wa ia le fola ua tu mai ia a pevila te usanga wa o masina le umwai atu nei sa wha ilo aile a le laua a mata ia le tukutufanga ile mai asol nei le masina fo me a mata mai la ia o ngai savai e mai ala savai ia ora to ase me da ia le tukutufai no le sosoani moa o ngai pot mana le se manga lo fa ngal ba le mata wa tu to tele nei fa na o ta fi le fa mai fo le no a ngol fulu ia Ia, awa po ila. Mai le teimina wha ilo ai msalpu a whawai aso taruai. Na o mai eile pe pau wha mtalanga pa lo i tele tanga wenga soifua marolo i na sa whautua i. Eile tunu ui pui pui ngal furu. Mata wat wai fo inu mela na umana te mi whaesto tele. Ta wha pela e mawas whilo ingo fo ima le tātou pitola au e baveo na o le wha mtalanga fo le itua i le tātou tunu. Ale fato a mawal matu whilo inga ma le pūlanga fo i I lava yaso a le la uma ye foi numela fa yaso tele o fa na wi ta fi ele tatu fa ma I putum se semna on o to tele wila wale o fi wale to fu ta mai simal mo ngai le ba ngale o le pediatric pol ba nga fa to I fa na o tala la le fa ton silina wa ave se vesi o la wa va tu ta mai ti ta e ta un ta fi wale se mo ia ona fa tonu le ta fi Ifan mai fa tu malo le la ya ai la is fa le mai tu malo le se wo na nga nei table po yo fa na ula na le ai sa I di se mo nga I le fa mai tu po to se e tau fi ai a fu I fa mo ngai na mai wa fi ju su bon tu pu to mai tira wa tau fi on o nga o da to la le nga tele tau fi po tu bo ni nga singa stinga ina ya I see you yeah ai pawal me fafte ye na no tinga I no fa na ia ele ia se ola mo se soifua fo ua fa pena ona fa ina ile ile pepesi el fulu wala influenza bile pitosili ona fia tele ia alo hu fa na wala tudo awal influenza A ole se ngalo el fulu masan le pe a fia tele yo tatu tamata mastu altu langa ia de talo si wala u fa lo fa tun sili Ola ua ia ida latu ngai o inga ua au mai ei fafo ia le tui hoi nei o le pui pui o le furu. Wa masandia a pesi le furu tatu utunu ue
na inu fala au tino ngase le Panadol ale si me la le o si le fil tatu ole ma wai fa te vai le fala au le flu fala au mai te pe ia symptoms le flu wa te da tatu inu fala au Panadol wa Panadol ia le tatu lo mo tino ngase ma me o so ngo i vitina tina ala inu fala au flu e tu si mai ia fala au le flu tasina fala au nga pu i tong pitingo le fa mai fulu o le lawa ye nga yo inga au mai le wela au le tui pui pui o le fulu ia o le tala mai le fa tun si pe le au mai wele fa anga mo tanga te fu i matutua ai ai ia unga o mai la fi ai ona e fa te tinga ta i la tona pe au ina tinga ina te le fulu Mano le wasa no tulang e le tanu no fo ia to pitola uma le fatun senior se fo maro loina sa tanu ne proclame ni sole poti number 1 fa ora va sole a fiel tato motu sa le misela ola se tanu le fatun senior se fo maro loina o lo mal puia tato ina ia one to o le mela na ile lua fa suiva ia o le vua pe a fo tata no mo lava ia so o le wa mata na ave ia fautuanga fo i o tangata fo i malanga mai Amerika Samoa mo tatou i pui ngala tau no sta i ho nei ona ole tulanga lava i le pui ngo tatou le misela wa i le to po mala e tulanga sa i le misela le lua fe suiba ia ole e sa wa po le fina ngalo ma ute te tunwa yo i fo i le fina ngalo fatun si po le lava le mo se misela nei te ia e alwa o me misela awa mo me fa mai pipisi ya le ava no e sao mai ele misel ai sao mai ala e wa puia tato tangata me se afa na we afia tele fa mai le wa le u fanga solo ia tu puia misel mo fa na we le fa ia tu mo ia ma fa na we le mo le tu ilo na lua ia ma fa na we le mo se tu la wo ia ile o nanga se fu malo loina i fa mai fa tu malo mai o tato fa mai ile to tu ia mo matua fo i marta tu tunu e anga ia e fatino tu langa le fa yo tu pui le vo la sa fsiri ia fa tun sidi i lana sila wai fo fo ia ile te o veino tanga langa ina me i tatu to o i maftianga ma banga tia sa ia lua fe suru i va yola na ma le bisela ia mai le fa mo ngala wo ia o fa na ko ele tunu ua mai ale tu mo i was full mo 2% almost 4% o umare MMR lua ia o talala ia fatun sit ia non tel tulu ele to o tato maftianga o le misela lua fes fuiba ono ma unga le rate le o fa na le o mai atu pui ia tar sia ia ai o tulanga na tato tele to fia mantua lua fes fuiba ma o ko ina fa no le misela ma la fa tena fenga ngal mana mo nei tai au le lei la tu mo la tino ia taru tala masa mo la mtanga nei va yaso mo nei ma sina fo o ani su tala la fa tene mo le fa fong mo la tino o le wa amata gaso le into fa o tu wanga fa na o nei o le ko to va yaso o le matu fero ngala mal fa tun sili o le mtanga la nga ta nga mangalo e o fi uma o nga ape na pe o to ai ni se wa o nga tu mo ti ma o nga kalesia e malolo umala vaso le o le vola wa fa ma fa mai fa tun si ai fa ya o ele fa pe amalo lon no fu e fa la tonga lu nga te pena me o nga te miti ma ave ma tu ya o nga ave i ona fa ile me o nga fa na lu te baba e tu ngolo pe te fa dangi lu fa ro mai le kolisio ave le ia tu langa le fa ti ngole o langa le ave me o nga fa na ia ma amata ona fa nga le tatu so te ngo le sum e fa ia o nga fa na no winga e no fol fali e fa wa no fa ia o le se tato tala nei aso fo ia ma le masino fo io na tala fo i mai le tato fa msinonga ma o lunga i mo ai o le wa ma fa to ia le basenga mo pisco le o to nga lu en fa ia o nga talu mai na to fo i mo pisco le wa fe lu sfulu no le fa ma i covid sfruiba o le fo wa pa i lo ala tele mai fo i le ulenga le kalesia katoliko ia po kala me o to sa uninga fo i le fionga i le aki e ko ia ala pati lui me telinga le o fa mo tau mai lona sa i le vai asonek ia na itala na le tele te o ti masa malo fa te tele mo le nei tai ao manu ia fai ba matal nei vai aso ao to mal tau sa mo lam tangal nei vai aso na te ma wa to nai mafati munga ia auto ia
Ia, o le ia tau na o whautuanga ko ngā te whare le o mai le official tau. E tau se ia le wā mata me fōringa le ia le tau e me se fō e tere na i me e tutupu le masina ta vai il tātou tunu. Ia, sa. E le ngata o le tamisanga ko e la kapi o le fai mai il tātou tunu le pea mata e ronga tolu vaso nei le o mai ia pani o fiti o tonga la ua ila o tonga la ia pita i le faten balo o le milenia. Ma tātou o le manuma. Tamisanga na le sa te le aina fai o fiti ia le wa mai tātou te tari malo ai nei tu sanga ia ona ia le tupu nei masina ia ole por kala me fo el fai un tātou ons futo sanga tuto tasia au tala na le tau ia Samoa tal si ia mo na la pia o tu na Sa de. Mfafte tele mo nei tai o na whenga Galumalemana. ia pa te foi mo le talanga masani tātou fai o ipea Le se foi le whenga Galumalemana tu Autagavaia Tipi Autagavaia ma le o tonga nei vanga tau rana mo tātou le amatanga nei vai aso.